Ya, tala fala o fianga al Peresitene o le Joas. O lea ua lau sila fia fo i le tātou atunu fa pe fo i tātou fa la putonga me sa lalangi ato la stolu le nei o me. E faamanatu e lalangi sa o tonga Tusitala ma le au fa salalau. Le mai tau atu i le autu o le tausanga le nei o lo fa pe mai. Journalism under digital siege. Lau fionga. O ani a fianga, o ani tūlanga le lei mo lo tātou lava media i Samoa nei e mai sa Tusitala wa lea tangia mai e le autu le pe ona whaonga ina mai mo le tausanga. First time mai na. Mana yo le theme. Ta ua yo le theme mai sali taimi nei o le advanced technology. Le ta ua yo le yo le au mai o le theme. A mo tātou lava i le Tusitala. O le advanced technology, le wa whawhaingo whia tātou ngā luenga whaingo whia o mā mea tātou ngā luenga o me whapena. Tausanga tele uma vai, e le whaingo whia sāwalinga na amata mai e tātou wa le tātou Asosi Tusitala. Ia sui e mese arawa le i tau Tusitala mātutua. E tau koe le ini me whapena i sa iei. E mai tau au tanga lawa whaatina i luna ngā luenga. Tātou lau tau no mal temene o technology. Le whaiwai se le sila i le vawe. Vawe me uma whaingo whia me uma na le whai amatu i uma. O le tūlanga le leile na o le technology po le digital e wala tātou iei. O le tūlanga e disadvantage o le vaenga lea. O le vawe o technology. O le whaina fwina o le tūlanga fwoi le lo tātou. Le tūlanga le mai se lava la mo le swatita inga. Nisi o whainga malo. E lo tupu ina ia tātou te mine. O nisi o atunu mama. O lo i le tūlanga fwoi le. O under surveillance uma le telo Tusitala. Le ngata i lato tusinga. O whia lava e o iei. O all under digital surveillance. O iei tūlanga la i whapena. O le tūlanga la na le e le saunga le muaila ia tātou Tusitala. Ia o lava le tūlanga fwoi le ua tangata wale i nei nisi. Ono o langa le tūlanga nei. O whia lava e te aveila wa maka o mātu e tua i ngā digital cameras everywhere tūlanga whapena. O le se tūlanga wa ua ai e fo ile le vawe le wa i le technology. I te tono la sa Samoa lava ia. Ua avea le leo technology. Ua pei ua fe o mia ia ngā luenga Tusitala lava ia. Tusitala o ina ma Tusitala wa leva ngā luenga. Ma Tusitala whaataitai. O se upu whainwhao ngā le tā whata. Le waenga fwoi e wapei ua all of a sudden wa media uma tangata uma. Ai alu loi poe sau pe whaise interview, pu emase interview se mewa pena tuulunga. You become a media person. O le tūlanga la le nā le pe wa tau a awhia i la tātou ngā ruenga. O tau upuia e fwoi lama tātou a wa leipo whaatasi o mā tātou whape o le media lai, o ma le media lai i. That's the disadvantage o le technology. I te tonu lava i a tātou lava i le tātou ngā ruenga. O tu whaatasi lai tātou mai lātou ia tā ua fwoi le leo. Tulou o tangata fwoi e lewa te iawa o mai whape o Tusitala, ai le o ni Tusitala. Ua na on wapelele na lo mai aku e. Lewa o tātou mai tau iai. Everywhere in Samoa it's happening. O le tūlava i lunga o le Tusitala, o le tūlava i lunga o le media ai. Ia ai whaafitai o le lava e patino i lalo tātou tūla whono. Ia le resitala ino o regional o genuine media organizations ma journalists. O le tūlanga la na whai ei o na tuu SSA ina ia vaenga i lua. Whai ngofia o na i loa Tusitala mo i lava ia la ngā luenga. Ia ma Tusitala tau a mata po i la tau ia o whapia. Wa all of a sudden mo Tusitala wa media overnight. Ono o le vawe o le technology. O le tūlanga fwoi lele o se tangata wa lewa na i ngā luenga nei lau o Afioga i le Peresitene langi. Ia, wa pale mai fo i le Peresitene o le whalaputonga Asosi o le Asosi a Tusitala o le atunu. Na sau mai tau o ani to atu ngā mani whawhita uli o lo o ngutia i lawa Tusitala i tono Samoa la vaia. Le kaptai mai na. E le whaingo whia ia tātou ono o tātou tūmanga. O le me mua lava nā tātou tū tātou e le tātou wanganu. O le whapita uli mua nā sa mai tau ina fōia o tau amata mai o le tūlanga. O le tau whaau whia tū. Tusitala i le talia ina i tū. O ye le si tātou tūmanga whapena i tanga whapena. Le lau tau nuu mai nei le waitemi nei. Slowly lava wa accept le tele. O le tātou tūmanga i le iai o Tusitala. Pea punga le folk estate i tōnu le li o nā leo tātou. Au o lava ia o lui tau ia o whasanga i ma Tusitala.
e fai lava se tele o tātou lui tau. Ai mo le taimile nei o le COVID, o te iloa ma o te taritonu foi o le whawhitauri lea mo tātou uma. O le access to information, o le pei o le whawhitauri tuai lava nā le lava sa o le temi nei. O le whaingofia lea o na mau o tātou o whaamatalanga ma tustusinga mai matanga. Nga ia le koe wai mai tau ina nā matang mai tātou whailo inga ma le New York. Ma mai ai la matanga mai ngā koe toi jitia vai aso ma whai tātou press conference me whapena. Alu muta. Sau le whapea o la whaile le press release ma me whapena. Sau le update mai ai vai ngā mai o COVID ma me whapena. Loso fai tūlale sa wai e lo fast food valu tūlale lava wo o le tūlanga patolu aso le lava le sau si tātou update. O le tūlanga la nā le tama whai ia tātou kenga COVID. Ia vave le sa o le whamatalanga. Ia vave o na watu ia le tāngai tua i la tunu. I isi lama o le tūlanga la le na asia le jaws. Mai le tausanga o tuanai. O le tama whainga le o se awala. E mawhai e o na ngā lulu e whaatasi i le whaanakotu kutonga. Mamatanga dengan sesuatu malu, whapena kala kutung, alela sa amata mea mai ele, matanga luenga famasinonga, ia matanga luenga leo. Tu fatasia rola ia mabisenga Tusitala, ilala o sosuani ale back mas mai Australia. Se Tusitala la leo lo famanino ai tonu I leo ma famasinonga. Le mafu anga ma e tatau wai lava ona au mai fa ia famatalanga ma famaumonga. On a timely basis. Mo tātou pule lingi mwhai whaatino le tātou ngā luenga. O le mela sa mai tau wina le nā taimi. O le malama fwoi o le lai tūwai. I le tātou ngā luenga. Le malama tātou I le whaatino ino le tātou ngā luenga ma tātou tapu. Le lana lai lona whau le tusita I ala lea. E o mela le temine o te ilona whetisi le pia maina. O le whai fia na saule information mai o le court. E whamasnonga whai fia na saule information mai o mtanga lungo leo. Ona la o filtanga ina ia sa fai mo le fola fatai backmas o le taimi nei e lua mātou fonatanga a le committee ma le failau tusi le fono malanga fo ia committee I le vaenga lava le wai mai tau mai nei le parlemene o le lava ia le whaapita uli o tātou o le ngata o le tātou wōte tonu o le mauta fono o le tūlanga fo le au mai o le mua ina tātou o whamatalanga o le ipote pia mai o na policia wham I le mo le parlemene le lawa iai wa whaalua na mātou fono mai fōringa mai e manuia le whongtanga e ona o le fo isi tūlanga pio mele na I whamasinonga o le teimi nei o leo ua mai e ona wan au mai le draft le official fono na mai le tilo iai le mākou committee na iai mea na au mai o le lawe tapu ia mai e lau na toe soala pule na mea fo fola tu fo iai mafua anga e tatau e ona tatala le tapu le ono ngā ruenga ia mesa o lai lalo le lato tūla fono tū mau po le palimene pena le lawa ta atia mātou fono longa lua whaatali la le draft le toe au mai a mai a mana le draft le longa lua toe soala pule lo le tato Asosi atoa ona to amo moli lo la I o le final draft I lumola na Afioga le fonga petalai ma o inafu ile sa wele tala o vaenga ia le na mātou tilo iai le ma whawhaingo fia ila ke sota inga lea la fawai mai tau mai na la watua o le emaili o le whamasinonga I a issue mai tua ia whai inga whapena o le awala na le watama whai ai ona o le mai tau atua o le lava iei matanga luenga le lava pui la tau but they're all public information already which is a tau na o mai tua le la wo o mel matau whaasalonga I nei le official fono ia talo sia ia watu le kalea ina mai e lana Afioga le fonga petalai ia a ia fwene suinga e atoe au mai e whai ia whapena fwene toe fwoi mai tua komiti teu ma mwhine whapena ia ne toe fwoi le luma fonga petalai Langi whamolmole se whamanino mai a ona o lea e maa ua tala o lo whapea mai e iai lea ia tau a Tusitala lo lato sa arutonga e au mai e lea mea ma lea mea ma tu ina tu I whasalaunga le ato onu al sa arutonga lea e tau talanga iai ma lea ia tau lea whamolmole Kaptai mai na o le sa arutonga lava ia I lo umana malama anga I te tonu le tātou whaavai e iei lo sa arutonga o le tangata soifua Samoa langi Keresoma e iei lo aia tatau o a o le tangata soifua o lela o po fela wala o te whelua iei o leo te ilolo aia tatau na waru la onga tatau na onga me tu mai la I a tātou ia Tusitala e sa o e o whaalong sofo I ai li tūlanga lea
le whapea mai, e iele la ia te tau Tusitala that journalists have the right to get this and get that. O le tūlanga lava i o le ia te tau, e le sa ia te tau whapea nao se Tusitala. The journalists or the media do not have that right to go in the whapenga, but they do have what they do have. They have the responsibility and the obligation as the eyes and the ears of the public. But as far as o mele te Saunoa mai hei o le aia te tau o le Tusitala watu mele, no, you don't have that right. You have the responsibility, you have the obligations, but you don't have the right to go in. Una au mai ele I o le ama, no. E tau whenga e whaalualo I o le privacy o lata hata. Awa e alatu ne malau rights now. E whaapea atu. I'm a journalist, I have a right to mele, I tali matangata. I have a right to ka uwhi me o me ko kingo. Ia no ana whete e na ila ia. E te tāwana whaamanino I le Tusitala. You don't have the right to do that. You have the responsibility, you have the obligation as a journalist to get my information as a responsible person. But you don't go there and find a halalalo right. E laki pia e le fōa mai malau rights ngā pia la kusesi tala sa o lava nā maina. O le tūlanga lava I te tono Samoa ia. Well, so far we are doing pretty well compared coming a long way. Kuila le mo I lava. O le le tūlanga le nā le, it's a very disappointing fact that I see. Le tūlanga po I le, o le o lava ma le tūlanga le, e iei ia te tau Tusitala. O le freedom o le Tusitala is not absolute. It's not absolute. It's a tau fuila le Tusitala. I te tōna lai al sato tūmanga, no mai tau an mele. Lau Afioga Peresitene o le Joas, ia o mai asau. Whamanuianga mo le aso sa orotonga o le tulanga le media, ia mana au whaasara lau foi. Ia ma Tusitala I tono le tātou atunu o le nei foi asoi. Ai mai se foi le nei tau sanga o tātou wau lia mai. Patai, ia. Avea ia le nei a wanoa wha aro mai nei wha o ngātua ia lau newsfeed. E avatua le wha malo I tātou pasengo Tusitala. Wa o le fa ele I se tātou painga whapen whaatinu no tau sanga le man tōpō tau sanga le temine tātou bebesi la wo mai ai whaalota. Ili whaingo fia tātou ngā luenga mai nā tau sanga e o mai temine. I'm more to take my hat out to all our journalists and media outlets in Samoa to tūlanga pui whaatinu no tātou ngā luenga. Ia mai abe whole nei a wanoa o te whaamanuia tua ia te o tō and to have a very happy Press Freedom Day to everybody. Pena e ngā lua I le media, pe e tele I ngā lua o pe o e se sau ngā lua ngā whaatino le temine, mai lātou o lo ngā lua le temine. Ia, whaamanui atu ia le aso tā ua mo I tātou. Happy Press Freedom Day.